Ukertong MLA jangka NPP haka election kabaladep na maukan raw constituency Pak Kansing Lengsiang haka sngi baar ula let ban plipad pa ya ka kenro bakir ya ka pelau jangka school RCLP school Maulali kaba ula penyo na ka skim jang menteri rang ba ka jela Konrad Kongkal Sangma. Hachwa ban pli ka te ki yin school barok kinong kren kentup na du fathers Suresh nang ta urang ba balang Pak Milan nongrum badru kinong hikai kilaya thu bakate ke jaka ka pelau school ka bu ching ma bhai ki khna na mar ka long riat om tang kata ki thu ro ban na mar ka de ka school tang na du nursery hadu class 5 kumta pun ki hybrid kimlen ban yeng kai na trong ban pe ki kali ki bayat bayang hanrei dei lang ba ka jengera pen kran jong uba Kansing Bakila yo ya ketika skim kabalamang kerpang na menteri rang ba panyarap ya ketika school. Une urang ba ula ongru wat hadin ba ula syarem haka election hanrai ula yai tre panyarap ya kathan kat ha ibor ba ula lakalong haka umbam umdi kijaka puli kilenti senkian badru ka kot ka kya. Kejaka kelong ke bah sengan ini kelong kum ke cikot ya bangin nang laban ka tundur ya ka hagri ka school ka jumpi di padar indon lang ini mah kita kai sampai berapa in ringi long bangin persang ni gani kam tiba milani long kina ne badu ten ring long pen nagadeng jami ngimju ai kadu ko komitmen lani gejing kular reitang gejing persang barit ke jongi ngim persang lada galong kidai ban kemen lada jiapat bakam long ru we bangi klem kular tim nam don kono gejing snow riayu yo mulai ba keni gesi la ban pensau ba keni gejing trei kelong sukses kelong komplit di tiba milan ba pendek pendiam ye keni ke kamru ila trei sitom kumni kum bagalong klem dak hen ye ke yo nong klem dak hen ye gejing mentoi ye le desimen ila terikat kini nag banta ke fencing nag banta ke jingbit yang jopi paro ki kena school ki kmi kpa banlong ka jing sngai nag banta ki khun ki kti ki jopi haga ni ke pelau school de nagalang jonga ngapan pau ke jing sungu yo chief minister bla ai sobhai ke ni ke skim nag banta ke ni ka school ke jongpi bat ke long ke jing mentai haki pateng ki paket bat sikentin so benong ba kani kalenti ka ba niyat ban pentre kani ka kam kiba bun peligi project ila depan pli ha kini ki kendet nai bat udusnan bat balengi pli kani ka project kumi kadawi kalong bangin peni ba kani ka project kalong complete bat kandon kono gaji sateng ladang impli kumi ka peni ba ka project lani ka nunggu skim ke peni bagadon kajing tray ke bombit ke bombiang tihabang ipeni kum ni ke peni ba siki wei pat de kisrong lani siki wei pat de kibade ban pet ye gani kinong ba plang gani ke kam kalaya bat kalalong komplit kalalong ke bajam tena kata kadaw habang ile ika nunggu ngaong yu ba milan ba kede balong transparency tinama kata kadaw kathong na jonga kalong ye ki project ki bangi wanra hakalenti ka barit ya kiti kerpat demi sarkar walada ngamlong ku emelero henry ibori barit kat bangala nga persang banwanra ya ki jimentoy jong babun balang ka jimentoy jong kinong song sinong jong kamau ko konstituensi hibaro kawai tinamar kata kadaw kum kinong song sinong ikna school ka balang bat ki members jong committee school hangye bulem ha ki jingduai na kabanta nagaleng jungi kum kinong yelam ru langidon hakabor lening imdon hakabor riga pokongsan kalong mapinwai bang iyo ya kejingkot kejingkya bangila bantre halaga bor ka sap ka bawlay wai banbun tulun iya ganiga kam hagabide batkede kamau kulo konstitusi kejong isai sisin swabangan song ngasupen kenma wipi kiki ke bapi pha ban penyaram lagi bat penkrenlen kaju ke kubor nga IP ngam sim la ai ke komitmen leni ke promise pi bagani kanlong leni kanlong 100% bagi dia rabi pi kino ke bapi ai ke jing tho sanga rei ngaong ke ju biang api bang anlong ubri ubay persang lada galong ru
long gejingmen lada kam long ru wan nam su e namar disupu ngamdew emle ngamdew MDC ngalong kum mapi uru pat ba rew blew ai kasap yang haga jingi day bagi officer haga jingi day bagi department ba per kumno ban persang banwan ra ya gejing kala haga ne ke konstruksi kita gide kijing persang nagan yang jonga kijing persang barit batin ya trailang rengkat kumno ban ai mesin dam ya kelenti ya jongi. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center